Il-Pulizija intensifikat l-investigazzjonijiet tagħha brabta mal-qtil tal-Asibe Sulejman, immigrant ta' 42 sena mill-Kosta tal-Lavorju. Sulejman inqatel b'tir tarma tan-nar f'rasu waqt li żewġ immigranti oħra indarbu b'tir kull wieħed f'sieqhom, sparat fid-direzzjoni tagħhom minn persuna f'karozza li kienet qed tinstaq qrib iċ-ċentru tal-immigranti f'Ħalfar. Kif tistgħu taraw warajja jidhru b'mod ċar il-marki ta' 3 balal li ġew sparati lejn dan il-bieb minn persuna li kienet passiġġiera f'karozza li mbagħad ħarbet minn fuq il-post. Dalgħodu iżjed uffiċjali mit-taqsima forensika tal-Pulizija komplew bit-tfittxijiet tagħhom f'dan il-garaxx. One News jinsab informat li l-Pulizija komplew bit-tfittxija fil-garaxx għal balal li nifdu l-bieb tal-garaxx, balal li jistgħu jitfgħu dawl dwar l-arma użata u l-qattil. Dan fil-waqt li possibilment l-investigazzjoni twassal ukoll għall-identifikazzjoni mhux biss tal-qattil iżda tal-kompliċi li kien qed isuq il-karozza tal-għamla Toyota Starlet bajda fit-triq tal-ġebel. Fuq il-post tajna ninnutaw uffiċjali tal-Pulizija jidħlu fir-residenzi tal-madwar. Jidher li għall-Pulizija se tkun biċċa u ġeħ ta' ras sabiex jaslu għal persuni li wettqu dan ir-reat minħabba li l-vittma ftit li xejn għandu rabtiet ma' pajjiżna. Madankollu l-Pulizija mhix teskludi li l-qtil seta' kien motivat minn mibeda razzjali. One News mar biswit iċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar u tkellem ma' numru ta' immigranti. Ġejna nitkellmu ma' dawn l-immigranti li qalulna li għadhom ħossuhom siguri li jgħixu f'dawn l-akwati, dan fil-waqt li llum ħarġu b'mod normali biex ikomplu bil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fil-waqt li l-maġġoranza dieru li ma kunux jafu bil-każ u bil-vittma, kollha qalulna li ċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar huwa post sigur ħafna. Did you hear about the homicide that happened 2 days ago just down the road from here? No, I don't hear anything yet. You did not hear about it? No, I don't hear anything yet. Here I'm okay because I don't have any problem to anybody. I don't see anybody cause a problem back. Tibża toqgħod barra jew wara li ġrat jew għadek tħossok normali? Normally, ma fix Yes, it's safe place. Here is safe place. Maybe I'm 1 month ago I'm stay Marsa. Now coming here, Ħalfar is very good place. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.